hayi ngibekezele ngizwa ukuthi hayi seziyakhala ngikhona lapha nombheka umcimbi uyaqala ukhona umcimbi uyaqala phela ngikhona la phenduka ihlwele hayi futhi ufana nomuntu obuka olalela ibhola ku Red yes uthi awujoyi yathakaza ibhola ucha uyathakaza ujoyi ibhola ilathi vele sengibona ukuthi ingakiphi yeah Inabenkashana kaMenzi yaphuza umlazanga mevane nabendlodle noPhaphe Khanda ehlana sazansi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika sabingelela le iBlack Live TV igama lohlelo ke indoda ayikhali asazi ke bayisuka isikhala sosekwenze njani kodwa sizoxoxa nje namadoda siza ukuthi adliwa yini ngaphakathi igama lami King Sichaka ngwalapha kaluqa ithozo Sichaka seyishaya emponyeni mfoko amancinza kancane ayidedela intombambi yesokene obhambathe emhlanje namagalmalana nomunye indawo ava kufila ngenhlihlika nesinde ehlekisa amageda ngoma nasemuntu bathi bondaba zakhe ehlele khona nemhlaza aphuma ke banjani mhlawumbe nezakho nginazo nje zila ekhwapheni awugqishe la sikhulume nawe siza ukuthi kwezakalana einsizweni ezisivakashele la sakwamukela ohlelweni sawubona mfowethu sabingelela njani bode sikhona njani hayi saphila bode hayi kubonga thina la ekhaya ke sikwa Black Life la sokhuluma nezinsizwa sithi indoda ayikhali nawe hleze ube nakho ozana ngakho kodwa ake siqale nje from okhula bhuti wami njengomuntu wesilisa impilo yakhe ihambe kanjani kwaze kwafika la suneyinkinga khona ngizothi ngikhule impilo yami right ngisenomndeni right sibambisene yonke impilo bengihamba kwaqala ukuthi umuntu akwazi ukuthola ukuthi abeke isinko etafuleni ndaqala khona kwaba nobudlelwano umuntu laqala khona ngathi seqala seziyabheda so ukhule efamily engakanani enjani ngowesingaki kwenu mina ekhaya ngowesi5 kahle kahle ekhaya su13 ha baba yedwa noma oyedwa hayi ngeke ubaba yedwa nekazi u13 yebo hayi baba wakho eyoyinkulu man yes hayi ngalali 13 ishumi nantathu yashena ngonyaka ekhaya nonyaka nowafa hayi mafutha sangibaba bakho bakuthela imbizo ukuthi lapho yenza ngani yeke nisekhuluma ngaba uqoqo phela wena la ngehlanje ubaba ngisesenayo mama ngisenayo okay yeah manje mfethu kulabantu abawu13 ungowesi5 kusho ukuthi banqwaba abantu abadala kunabo bakhona abadala kunami abanye sengiyasho nje ukuthi bakhona abanye ababezemva kwakho omdala bakhona basemva kwami okay bakhona baphambi kwami isituation kubantu abawu13 emndenini owodwa injani isimo sokuhlala kuphila njoba sazi phela thina abazulu kwezizwe ekhathi sibe nencindezi ongabi nayo imali enough ukuthi sikhula ngendlela but yabo umuntu thama ukukhula demona ama challenge nayo khona kwa demo usubona khona efamily khona uthothi efamily la sibaningi khona bawathi ushiya umuntu aphumelele mhlawumbe nizophushana mase kumele akuphushe mhlawumbe ngesimo zasifani phela ngokufunda nokuphiwa ngezinto ebolonto leyo mase umuntu esebonise right life yini azwathi akuphushe yena usezokuthi mabe esebonise efe life yakhe khona asizokubheka wena siqala lapho ke ukuthi angabe sakubheka wena abheka abanye bangaphandle nawe itabula sendlela itabula sangayo but ingabe sakubheka ukuthi ubani yazi wangisiza ngesinkwa ngisala lapha ngabe ngitawade ngilona kodwa mase se right umuntu abasakubheka noma family nje mani baningi sometimes akube right manje kulezi ngane zo13 bangaka abafana ngamantombazana abafana so 8 yeah amantombazane awu4 okay yeah so wonke endile noma manje sele abafana sele so 5 amantombazane kusela u2 badlula abanye badlula sebekhulile okay so kuyona yonke lento family wise kuyacaca ukuthi benimi kanjani ngabantu abanjani abakholelwa kuyini edlozini ekholweni sikholelwe edlozini kakhulu bhuti okay emphakathini beniphilisana kanjani besiphilisana kahle thatha usibeke ke emtsizweni bakho uyakhula ke manje uyangena emtsizweni nawe uyazizwa uma ubuka intokazi khona okunyakazayo iqala nini yonke le mfishi iqala nje lento sokuthi phela mase umuntu ekhaya uyophumela yalo zabazali ukuthi indoda umngane umthula phambili kanti uphuma nekhwama uthi hayi umfundi umthula phambili nami ngabana lelo qholo uthi hayi umfundi umthula phambili waphela sengiyaphuma ekhaya ngoba uma uphuma ekhaya phuma phela isikhwama ubona ukuthi ulala kanjani kwana mlonto ngenhlanhla umama esekho ngiphuma ngihamba ngithatha isikhwama sami ngiye eGoli thema ngifike eGoli izinto impilo ngathi ifika ngathi ihamba kahle ngafika qala kaba nobudlelwane ngiqala ukuthi ngingene emtsizweni nami ngibona umuntu kahle ngaze ngene eGoli ngingene khona akuyena nje umsothi lo okay ngima ngifike eGoli yasifela namadoda emzulu manisuka la neGoli ufela ngikupha umsarelo hayi lutho umuntu ongithanayo kwakwala eduze nami phethe hayi
ngifike nje eGoli impilo bemnandi thola isipani kube right yonke into thima ngifika ikabona hayi impilo ngathi isa kahle impela yonke impilo iyahlangana nakhona ngithatha usisi wami ulanda emakhaya uthi hayi asinyuke igama ngisayishongo igama lami nguFeleba Feleba yebo uqonje waFeleba hayi ngaqanje ubaba okay qhubeka Feleba hayi mangifika khona impilo bemnandi ngithola nomuntu ngazi ngibe nomuntu ngisiphambilini umzi wami thole ngiseGoli ngizwa ngathi baFeleba bamoshe eGoli impilo emafata baleGoli hayi thole nomuntu impilo bemnandi siphushe nje fuka mnandi lo muntu anginika uthando mina uthando la iqala yakhona inkinga ngaba nengane la kuyaqala ke inkinga khona ngaba nengane kanjani kuba nesibusiso wathi waqala inkinga hayi isibusiso phela ingane kodwa inkinga zaqala nenkinga zangilandela ngayibona ikonzakalani la ngayitshela mhlawumbe ngithatha umuntu ungangazi kwenzakalani la ngabona inkinga zaqaza ngilandela lo muntu lo ngibe nengane naye ongabi nengane afuna ngimsupport yonke into wehamba ama clinic ngikhipha imali ihamba kephi ngikhipha imali mafuthi ogqoka ngihamba ngothenga ikhadi kwakusekhona weligazi ke ngenza ikhathesi ngithenga swap emakhadi nali ikhadi lasekhadi bafuna into ihamba uthatha nansi into ngikwenza ngibonala ukuthi lo muntu ngathi wenza kahle qala umona ke endaweni nje lo muntu wenza ngani kanti nama ngazi kanti lo muntu ngiyamswenkisa ngimenza umuntu ngize ngibe isikhathi ukuthi ngiba nengane uma siba nengane umuntu akhona bese iyaqala manje siba nokushintsha ungazi ukuthi ingane yakathi yona i-bright pack ina 2 months ina 2 years thothele i-bright pack anidle right yodwa okay zaqala lapho inkinga ngayibhekisisa le ndaba uthi afungaba ngakhuluma athi hayi fine ngizoyithenga le nyama abayifunayo ne rice nebahlala uhlala noba kanti ekhaya kulo muntu osifazana uhlala behlala uyena usisi wakhe uma wakhe nodadewabo sure ngithi it's fine ngoba kuthiwa udla ingane hayi nankinga ngizothenga lento le ke ngokhula izinto umuthi hayi kodwa ngaye kwaloku sekubuza into ezinye izinto la ngibekezela funa khona ungakhombisi ukuthi hayi kulungile ngoba sifana ngoba ingane yami kodla wona sifine hayi kuye kuthi wena bafuna ukuthi ngihlawule ingane ngingabuza ngizohlawula ingane ngibathi yebo ngahlala kanjani ingane ihambeni engabona ukuthi siqale ubugebengu la ngathi hayi kulungile cela abanye abantu bathi ngikhipha 2000 ngawukhipha kana 2000 ukuhlawula ingane ihambeni ngawukhipha body kana 2000 ngokukhipha nakhona nginakho 2000 yebo okay ngathi hayi kulungile hayi ngizofela ngapha konke ngifuna ibuka le game ayisiqalile ngani sengiqalile into engayiboni kahle kanti ngenhlanhla kuno sibali moya ngithanda athi sibali right ngithi hayi ngiright sibali athi kodwa yazi ngithanda uqhaphazeka ngibuza how come athi hayi angifuni ukuthi ngitshele imi okusweke ekhagcine bengizonda gcine ngibulala ngathi hayi ngiyezwa hayi kusuke athi hayi ngelilanga ngiyungenisa ewindini engemumva ngasemashaweni athi ngizocupha nje ukuthi ufike ngekhathi bo 8-9 kanje konke ngifuna ukuthi uyibone ngathi okay athi ubona ufike endvuli ngathi okay it's fine senakhona umuntu esifana ungamthembi njalo sengibona netayela njalo ukuthi hayi angifuna ngikhombise ngithi hayi ngoba sekushilo ngizowenza njalo hayi lo ngilandela kancane hayi kanikhona into ukhona khona la eduze ungazi ukuthi hayi should naye unesondlo la eceleni futhi nami sibe ngonhlanje kanti usekhona nesondlo bhuti hayi ngibekezele hayi ngibe ngitshele futhi ukuthi ubani ngithi hayi kulungile kodwa wathi sengiyazi sengiyakuthola lokho hayi kulungile ngizolandela kancane ufuna uyipruvela ke manje ngendoda lento engithi sometimes umuntu esilisa ngizweni sisho nala uthi indoda ayikhali indoda fa iqinisa ibindi ngiyabona bafowethu benza into engasile uthi babula umuntu esifazane but usuhluma enhliziyo kodwa futhi wetshena uthi ihistory efine ibhaleke mina uthi ukubona ungazi umotivate abanye abantu ukuthi cha nami ngiyake ngenza angitshene futhi siyasifike leso sigaba ngilongilandela futhi ngilandela uthi ngifuna ukubona umuntu umama wenzani ngimlandile kancane futhi into ebhlungu nje uthi yena usungenile endlini uyafika ungena phansi umbhede wakhona kunzima ungena phansi kwawo ngifuna uyizwe le ndaba ungena phansi umbhede uthi du kumase ungenile phansi umbhede ubona uthi hayi ngizoke ngizwe umbhede kabani umbhede wakho usisi hayi uneroom lakho phela yaziwa la endlini umuntu owaziwa vese uthi uyathandwa la mina ngifihliwe ngala mina hayi ngibekezela phansi umbhede bhodi kuthi ngabo 11 ebusuku hayi anivese ngenile light li kanje icishe thwe bhaqa ilale hayi uthi yezwa
umuntu angena endlini ebhlungu bhuta into ebhlungu ubona umuntu wakho ezongena endlini uyambona plus uyabona uyakhumula la endlini hayi tsheni bhuta yakhumula umuntu wakhona hayi kuthi nya uthi yeza hayi bizwa ngolava idavu la endlini thutha yibo kwenzakalani ubekezele bhuti uzuthi yabona la inhliziyo yacinana kodwa uyibambe ngoba ngaphansi kombhede ngoba ngaphansi kombhede hey kingaza ngaphansi kombhede hayi tsheni hayi ubekezele bhuti uthi uzuthi kodwa ngiyaqhumelana uthi hayi kodwa angibe indoda manje khona ngo motivate nabo abantu engingizwe mabekhala uthi khona abantu abangakwazi ukuhlupheka nami lesifazana mawusibona ukhathele yena ufama ushiye nama ngohlezi ngisho mawusibona usifana mushiye impilo bathi iyaqhubeka hayi bhuti ngitshethine hayi ngibekezele ngizwa ukuthi hayi seziyakhala ngikhona lapha nombheka umcimbi uyaqala khona umcimbi uyaqala bhuti ngikhona phenduka isihlwele hayi futhi ufana umuntu obuka olalela ibhola ku right yes uthi awujoyi yathakaza ibhola uchayo yathakaza ujoyi ibhola ilathi vele sengibona ukuthi ingakiphi abona umethe ngumuntu owamele alwe kangolwa mhlawumbe igcine ngifele emanyaleni kanti afane ngifele emanyaleni ngoyitshela impilo yaqhubeka tshela bhuti kwenzeke lento le ngibona ukuthi emuvi edlala impela hayi isubona iphakathi impela hayi bhuti tshela ngangihluphanga ngaphuma kahle ngaphansi kombhede ngayishaya lathi kanje sengikuyona light ngathi kanenge mangenzame muhlezi ningimizwa ama braai pack kanvese ke kunomuntu ovese ongenisile la ekhaya ngithi yazi ngitsheni kade ngenile la ngimtshene isikhathi ngene ngaso la ngayina ungale kwekama ngazongena phansi kombhede ngimtshene isikhathi ngene ngesikhathi esithize la ngene lapha eshaweni nangene khona la se-toilet ngazongena phansi kombhede befuna ukuprove la ngathi yathini ngicela uqhubeka nomuntu ungaphinde uthi ungifonele ungaphinde uthi ubefuna something indoda nje lapho bhote kwaswela ukuthi yazi njani uma isimambe 99 lapho kube ngo-actor manje le ngane mawubuka le ndoda ayinayo isandla edeni mhlawumbe uzwane lapha ekutheni ingane mhlawumbe nayo inesandla sayo noma iyona ebanjwe usibhantshi hayi ubhuti wayengathini bhote ngathi wayazi ngandi yami kahle waye ezami ngoba ingane zami uyayibuza ezami ingane bhuti siyafana ngoba yena khona kumanje ayibuza uyayibona ishamba lapho hayi kunobhuti ebana ukuthi mayengibona angipretend nginga-understand before ngizembambe le elebana khona ngipretend ngingasho ngikhonzile nje umuntu athi wazana steer nje kakhulu nje umuntu athi uyashutha kanje yabo umuntu hayi kodwa ngimsole lo muntu uthi hayi ngeke khona kumaya manje hayi kwaphela into ngeke uyisole ngeke usomgqazi ngeke into ingekho into ngathi hayi yabo la hayi kuze ngifike impela qatha la gama sengize ngifile ngifuna uzoyahleka umama love la ngithiwa khona athi ngibekwe yini la beyini ade ngifuna ukuthi ngiyibone sure hayi ngathi hayi mama bengifuna ukuprove lento ukuthi kahle ngumZulu mina ngifuna ngene ngiphendule abantu bangaphandle ngabe ngangeke beya le ndawo le ngithi phela ngumZulu yonke into efanga ngiyibonele ngibese ngiyahlehla ngifuna ugcine ethiwe ngihliwe amathumba ami noma ngisho konke ngifike ngathi hayi ngathi yabo futhi angithi angilwe ngathi ube bengithanda ukulwa bengizola nawe sikhoma ngisiphethe ube ngithanda ukulwa bengizola nawe sikhoma ngisiphethe futhi bhuti ngaphethe ubhakho omncane ongaka kona ubhakho abancane bayadidasa bangaka tshedi ngoba ngifuna u-actor ngizo-actor kodwa ngibazi ngi-actor ngathi cha ngifuna ukuthi noma engithiwa khona into esehlezi kanje khona utshela abafuthi ukuthi bafuthi ngicela bangayede ebhedane impilo iyaqhubeka wena manje bhuti afuna ukukhohlisa impilo iyaqhubeka phela ubuhlungu ngahlana nabo abanganangizona nabo babethi hayi uma wengane zabo umntshontsha somuphela isitimela ejantshi isitimela ngathi bafowethu ilife iyaqhubeka ndingabatshena abantu bathi olobhuti indaba umxolele ngoba yini nozwelo yini kuze angaphinda yenze into ayenzana kwabanye ngathi hayi webhodi mina ngahlahla impilo yami ngathi ngibekele phi futhi sakephi manje so the time ngizongcothisa izandla zami la egoli ngingisize ngalutho impilo iyaqhubeka kwaphoqa ukuthi sengizobona ukuthi ngicikile but ngiyabona futhi ngizwa inhlekisa kwaphoqa umdla ngizobuya ngibamtshena futhi umdla ngizobuya ngathi abangani bami bafowethu ngiyasanazi impahla ngane radio but angishaya isound enye lapha ekhona ngangithi ngathi abafowethu nayi sound sifuna ucambele emakhanda imse ngiyawuyeka ngizondasela imali encane yonke le impahla le okunye ngagcina sengiphathisa ngathi hayi bafowethu sengifuna ukuthi hayi ngibone iKZN ending angifuni ukugcine lo bhuti wami actor wakhe manje ugcine actor kanjani ngoba sebona ngimbambe uqotshini angifuni ugcine kwenze ezinye izinto ayi bhuti leyo nto ihambe ke gcine sengibuza kulo sikwenzakalana ngani lo sisi lo ngathi wayithola information nosizwa khona lo ukuthi ene futhi wabe benesandla kwagcina bo sebezama ukuthi bamshise nendlu isho sawo bhuti umndeni ke manje ukuthi kahle kahle
ungenze ukuthi ungitshelile into kungokuthi wagcina futhi yampile emhlabeni wagcina yampile emhlabeni ngani uma sembuza kushiswa lo bhodi okuTPC sekushiswa usisi manje lo uyena ongithipisile usebulawayo ngindini ube nesandla uthi hayi shothi yena lo oshisa into lonto bhodi yangiphatha kabi mase ngiphinde khona ngithi ngiyo check ingane yami hayi uba nasekho ngithi uyazi uthi hayi angiyazi uthi hayi bagcina emshisile ngathi hayi kulungile ayikho inkinga impilo iyaqhubeka ngona manje bhodi impilo iyaqhubeka manje usibofika la eDurban hayi bhodi impilo iyaqhubeka nje kwa yonke into ngisembuya nasenkolweni yonke into right abanye bani ngiyamotivate ukuthi hayi bafowethu impilo iyaqhubeka singiba nezimo eziningi uma ufika nalana kuba nezimo ezikufikelayo kuyavede impilo lifeini kwa impilo ayihlezi imindawo kodwa ilife iba nama challenge ayo manje futhi wena ngokwakho mawubuka ngoba uzona zonke izinto ezithinta uthando kunendlela ezithile ezithathwayo zingakanani izinto ezakulahlekela through lo mawengane wawe sacrifice for impilo yakho obuyasho ukuthi ububamba amatoho osebenza showcase khona izinto ekhaya bese encipha uEda ngapha ngoba wazi ukuthi unengane othi mawuhleli manje ubuka ukuthi ngabe kuno 1 no 2 no 3 ukuba benga contribute kakhulu lapha photha abantu esho eqinisile ngoba kuthi bafuthi beyona lento le ibingilimaza futhi bengancini mangifika manje ekhaya ngingajiya manje even mamuntu efone moyengane bengancane uphuma ngoba ngingaphuma umnyango hle makukhona into elivule ngiphume ngewindi into life ihamba kanjani ukahlathi bafuthi bengibuza bafuna usuke kwenzakalani even noma ifone yakhe iyaringa imoto yayianze vele uyiwe phansi kahlahle ithi into yakho bengibonisa ngibentshethe bafu kunemgozi obukhona la but ngiyabona ngivalekile kodwa ngabona egcineni uthi why ngiphuma ngomnyango ngani mase ngirealize lento sengingethe ukuthi why ngaphuma ngomnyango ngiphuma ngewindi nje manje izinto ngiphuma ngewindi my phone afanga ngijike same day ngiphuma egoli ngathi wakusehlwa njani nathi ngafuna itransport engathi ngavele ingabuyise emuva ka angazi ukuthi yayikade ichaza ukuthini lonke lonto leyo kodwa ngayitshela hayi oyekade ngisebenzile kodwa ngithi akukho ngapheli bukushuthi wena impilo yakho yonke yayingaye impilo yami yonke yayingaye isho ukuthi kahle ngisebenzela yena Mfowethu baningi abantu besifazane la noma abantu besilisa abathanda abantu besifazane ngalendlela wona obathanda owawumthanda ngayo lo sisi abanezingane abafisa ukwazi ukuthi njengamanje ngoba ningasaxhumani kwenzeka zonke le gigaba ubudlelane benu ekhuliseni ingane bunjani but yabona ke ekhuliseni ingane kwapho ukuthi manje ngiyabona ukuthi still la ngagcinisa ngishintsha nje semkhadi sure ngoba ngiyabona ufuna nawe ndena afune lokhu antshethisi kuyabanda afune lokhu afune lokhu ngabona still angisezoxhaphazeka ngagcina ngishisa emkhadi yathi mangifuna something ngizothi mina umngane wami ngithi umngane wami ngizofana nemali ngihambise nayo imali enganeni ngendlela yami hayi ngendlela yabo singenza ngendlela yami hayi ngendlela yabo kahle kahle issue yakho noma wengane noma issue yakho ngengane noma wengane engeno nayo family yangena nayo family shuthi this thing ubizwa ngoma braai pack yayisuka kwi whole family iyayidudene shuthi yayazi nanokuthi khona umlisa obusy la better than wena kanti futhi nakhona engeyedwa bhuti nakhona into ihamba yangishasa ngovatha kuba kunobhuti wayekhulile mina emdala kakhulu ngithanda umuntu ngiyitshethe uyazi mayamdlalisa ngikhethi umagodo wami lo ngiyitshethe uyazi ngiya understand lonto leyo ngihamba nakhona ngiyithole lonto leyo uthi uyamqoqoba uthi uyamqoqoba lo muntu lo yes ngithi bhuti lonto leyo la ngize ngaprove khona egcineni esengitshelile ngikuthola lokho ngikulande wami ngiyalandela into ngifuna ukuthi ngase ngizwile into ngifuna ngiyiprovele ngilandela ngathola futhi hayi ngifound out nabantu hayi lo muntu lo uyena bade emkhulisa lo muntu lo ukube buhlungu wena ufika umthatha lo futhi umphoqa iqathe emlonyeni manje usupportile emswaneni ngithi kanjani ngithi kwalomuntu phela mdala hayi bhuti nje walomuntu lo wagcina flow bhuti egcina hambe emhlabeni bhuti wazothi umuntu wabuya kumina azocela into ethilwa bhuti ngiyaxolisa umuntu okhangithanda naye ngicela ungixolele ngicela indlela ukuthi ngiyobonana nomndeni wami but yona into engivimbile ukuthi ufanga uzoqosa kwena bhuti wafika impela kumina elefika kaningi ngithi ngengikwazi uxolela safuna ngitshela uqala wenziwa yini lento le anawe engazi ngagcina ngixolela waphinda ngwabuya bhuti so kuyona yonke lento yenzeka le drama empilweni yakho kuyangena kuyaphuma unanguma wengane kunesiphithiphithi ifamily nayo involved bakhona abantu bakini abaqondene nawe abazi ukuthi nomuntu onengane naye bayamazi kini noma wena wazi weside nelilodwa ekhaya ngingathini bamazi wangangafika naye ingane ingaphelile ngicabanga wafika kanye ingane esencane manje siyezinyanga esibili evarsity
lo nyaka ngicane next year wenyaka ugcina nje ngihamba amazi ngangafika nakanye phenda ngafika kwagcine la qala khona isakhulele kwathiwa ngimthathe bangipha yena ngathi ngikwazi nabazali ekhaya mama esaphila leso sikhathi ngiyabazali ngikwazi ngkhona ukuthi ngize kufele isigaba lesimbe nengane nawe ayi ngibazali basengazo enye into ngoba ngiphume ngomsebenzi fanele ngizobona ukuthi ngimisa kanjani ngoba ngizokwazi umaintain ngifuna ngakwenza lokho ukuthi ingane ingahluleki kuba ukuthi qala kushona umama kwahamba wagcina kushona usisi wami lo wangihlala egoli wabona kwaqala ukuthi hayi sebefuna ukuthi bangiphaphaza ukuthi hayi angcine ngiyibondle leBKZN ngoba kona khona kutheni mase ngifika egoli ngizobheka ingane yami kwani ngokuya mangifika khona bave bathi ingane kuyehle yodwa ize mina KZN yehla nabanonene ngifaya yehle noma wayo ngiyabuza uma uzobuya eyapi hawe okay yeah ngibuza ukuthi uzobe yapi nawe sekukhwele nempilo usenengane yomunye umuntu eyindoda nje manje impilo uyapi ngoxoxa leyo ndoda usakubo ababengane ingane hey ngathi hayi manje besifazana nami nomunye umuntu sengiqhubeka nomdlelwane ngathi hayi wabona manje into bangibamba lo nto lethi hayi ngeke banginike ingane manje ngesikhathi ngoba kuyacaca khathi uyeke egoli ubuye ezoKZN wawuyeka nomsebenzi ngawuyeka nomsebenzi impilo yakho yanjani after iwombe kanjalo ekhaya bathini uvela wayeka umsebenzi hayi ngabatshela funa khona bathi hayi siyabonga ngoba sifuna ufele ekhona babonga bathi hayi siyafuna ufele ekhona siyabonga ukuthi ubuye kuwena ukuphila ke kwaba njani ngoba phela uphila enye impilo ngifika nje bhuta afuna ukukhohlisa impilo ifika barathi bafowethu kwamnandi bangwelikhama nje kamnandi ngahlala kahle ngazi ubona ngithona nento futhi ngimazi mhlanje isikhathi eside ngathola itoko ngaba umuntu othi nami futhi ngiyimele ngithanda ukuthi ngincike wazi uma families mo sometimes ayithiwa ngiyafika wena mhlawumbe uganiwe kanje akusuka mnandi uthi umuntu wakhe angazokhululeka uma khona yabo lonto leyo ngathi hayi ake ngizama ukuthi ngithole indlela ethi uyaqashisa ngicela uqashe ukuthi impilo yami iqhubeke kuze ngabe ngivalele ibhesi mfowethu usukhulile nengane efunda varsity iyaqeda ngekudala nje nabo abanye abafowethu balapha emakhaya mhlawumbe bayibuza bayiphendula banezingane ezikhulayo abanye banezingane kunokuhixihixi noma bengane zabo uqinisa idolo lo mfowethu nengane angenayo access enough ukuthi ayibone uthini kuyena ekukhuliseni umntwana kumele umntwana umkhulise kunjalo kumele umntwana omiyakazi ayibonele ufuna enze njani ukuze ikwazi ingane ukumazi njengoyise ngathi angisho nje bhoti ingane enginacala ilethwe thina sibantu baso2 emhlabeni ilethwe thina so2 ngale emhlabeni so angimele enze ngalendlela ukuthi yena ukusena lo mdlelwane lokho ingane iqhubeka uyisupport ingane iyona izodecide time sikhulu ukuthi mina sengiyalapha ngikona kufanele uyazi nedloda imali kubhekile liwazi uyiqoqa into yani umsama kuma uqondile uclean nje uzokulwela lezi zinto lezi ngoba awumele uyithathele inqomo ngokwakho ngoba ngiyabona abafuthi abaningi bazi bayehenge impilo iyaqhubeka la minyaka ayimeli impilo ibambe nje umuntu uthi hayi impilo yaqhubeka yithwa indoda ayikhalela ngaphakathi noma kunzima ubhlungu kona kunzima ugonyethi ubona kona noma kunzima unjalo kodwa oyitshela ukuthi hayi impilo isaqhubeka hleme eyami ijini iseza yabo into engayisho ukuthi abafuthi abangayithatha into enqome ebhedayo ngoba abanye bagcwele amajele nje izinqumo ebhedayo ugcine sehole lapha uma umuntu izizazi ukuthi noma kunzima unjalo uthi ngizobekezela sure ngoba bashe banyinge iBhayibheli athi ufana noJob uJob wabekezela nami namadoda insizwe eningi zakithi esiphila nazo ayibekezele wana manje into eningi zivuna amasifazane thina besilisa nje asicindezela ngaye sithi asibambene sama sinsizwe Mfowethu asibonga kakhulu isikhathi sakho nokuba khona la ohlelweni sithemba ukuthi khona indoda efundayo nezolanda amazwi akhe wathatha wagwinya ayisebenzele kusasa masibuka sithi nansi le ndoda yaphaphamisa ubani nobani bagcina bengcono ya kunjalo bhoti mfowethu asibonga kakhulu asibonge bhoti babukele Black Live TV igama lohlelo indoda ekhaya igama lami King Sichaka ngwakaluqa hlena lensizwe besilandisa kabanzi ethi yaye kumsebenzi ngenxa wengane owavela wagila imkhuba wacambalala nomuntu ayemethembile wayeseduzana sase ukuthi ukuphawula okuthini kwi-comment section yethu asikhulume nawe siza ukuthi kuthini wakuphawula nokwazi ngoba amadodana eyinkinga ayifihle ngaphakathi ezike zabenza baphuma kuline kodwa abanye sebebuyile abanye abakabuyi namanje kuline khona indoda lapho ngasekhaya egxekela ukuthi ayisebenzi bithunywa kwa daily bekhona abashana bakhe nxa ukuthi ayinamandla ukusithenga yona ngemali yayo sikhuluma lezo inkinga ke iqondene ngqo namadoda igama lami King Sichaka ngwakaluqa le Black Live TV nisale kahle It's the Black Live TV